Starost Đavolje varoši se procenjuje na oko 1200 godina. Kamenje koje vidite na vrhu, ono je staro oko 25 miliona godina. I Đavolju varoš čine 202 figure različitih oblika i visina, u osnovi od pola metra do 3 metra, visina od 2 do 15. Krečnjak, laporac, glina, pesak i u njihovom sastavu. Ovaj redak i geomorfološki fenomen je jedini predstavnik Srbije na izboru za 7 svetskih čuda prirode i u tom izboru ona je u top 77 u svetu, 23. u Evropi i 4. u kategoriji kamena. Na samom lokalitetu koji obuhvata površinu od 67 hektara, pored figure imate dva izuzetno retka izvora, crkvu Svete Petke i Savske rudnike. Kroz lokalitet vas vodi staza duga 850 metara i prelazite visinsku razliku od 100 metara. Broj turista se povećava iz godine u godinu. I sada imamo negde oko 50.000 turista godišnje, a naravno preporučujemo im da se kreću obeleženim pešačkim stazama jer u Đavoljoj varoši smo. Da ne tražimo baš đavola. Najpoznatija i najpričanija legenda o Đavoljoj varoši je da su ovo u stvari okamenjeni svatovi. Po legendi, u blizini je bilo selo sa dobrim pobožnim stanovništvom, sve to smetalo đavolu, đavo je hteo da ljudi postanu grešni i stvorio je izvor đavolje vode. Ljudi su pili vodu izvora i počeli da greše. Jednom su na nagovor đavola krenuli da venčaju brata i sestru i time da počne rodoskanavljenje. Opijeni đavoljim lažima i obećanjima da ako to učine da će biti izuzetno bogati. Svaka želja koju zažele, đavo će ostvariti. Opijeni tim lažima i obećanjima i tom đavoljom vodom koju su pili, stanovnici sela su krenuli ka crkvi, ali ceo događaj videli dobra vila koja štiti ovaj kraj i ona moli Boga da je pomogne, da spreči sve to. Bog je uslišio njene molitve i zna da se spojilo nebo i zemlja, duno jak vetar i svatovi su zaustavljeni, odnosno skamenjeni ovde na ovom mestu na putu ka crkvi. Prva figura koja se izdvaja od ostatka po legendi je Barjaktar. Iza nje mlada mladoženja, kum, ostalo čine svatovi. Evo, koristim priliku već drugi put da dođem ovde. Bio sam negde pre 8 godina. Tada sam prvi put došao ovde. Iznenadio sam se, uopšte nisam znao da postoji ova crkvica. Tek sam naknadno onda saznao koja je njena istorija u stvari, koja je to priča. I ove godine kada smo došli, onda sam definitivno odlučio da opet dođem, jer imao sam želju da dođem. Često sam pomišljao na nju, ajde nazovem. I dopada mi se što se malo i sredili, približili turistima, onako i ove šljive koje se upliću, ima ih starih preko 100 godina, verovatno, a i ove mlade. I to je nešto što je upečatljivo, što onako čini posebno.